Di Purong Sopi Angkang Dengua Wurkitur, Bang Paruhini Dengua Kisokeban. MAC Avijit Group and Khasi Atama Pan Longni Jordet Paputak Perangkia Maikepa. Sarihuti Medical Subcenter Long Ranatum Dr. Ajay Teklongli. Karbi Prime Tang Long Pen Kado Kavya Pantame Kardom Napazuriklo. Tang Depinia Bir Tang Ton Pen Arjuik Tha. Di Purong Sopi Angkang Denguawur Ciun Bomlo. Non an Bang Paruhinia Bangalong Denguawur Untang Nopusi Okpran Sai Kampen Pacini. Karbiang Longarong Sopi Di Pu Angkang Denguawur Unplut Teklongsi Pini Di Pu Okpran Sai Kam Joint Director Along Dengua Kisopen Katingrai Tekjiapan Rapid Response Committee Sengpon Tang. Laswa komiti along okpran kelang bangpu raikom saiki melang saikam toklang saikam atmapan bangpu peksi saya mo kapacuna padeng patanglo dengua kiso ke phere mimi epong kiso medet pen puthot dengua kiso longlok pulote okpran apan phere mimi pusi okpran kelang saikam pen maya long than patinipo Di Purong Sopi Pen Laswawur Dhanseri Manja Lapen Longnit Anta Ingdang Bombo. Non an Di Purong Sopi Angkang Denguawur Kelong Apai Bang Paruhini Pleng Tanglo. Denguawur ke Citim Pensi Kelong. Citim Langalong Pensi Kecang. Citim Kapawil Japan Lang Paceteng Plak Ledet Nangci. Lapen Hemkom Hemraya Long Lang Paceti Long Ledet Nangci Pusi Okprang Sai Kampen Pacini. Pini Aranitilia Port Jinthong Constituency MAC Avijit Group and Council Colony Metang Chembaralong Perangkia Maikepa. Karbinglong News Pulong Nilipan Istia Koiwan Lapan Nili Chiteglong News Nang KPP Hadawange Karbinglong Along Le Mate Nili Humosti Along Le 120 Giga Meghalaya Pan Jordet Pusi Social media long katok Lapan Hala News Long Pusame Pidet Pusi Son Sika Chetang Bon sitame la so news banke la ke hok kali lagi. Hada news kapak lang atum pustame hada ke media atum tame nang dunde la pen la tumi hada Meghalaya pen mate khasihul asiem ke banke opinion meeting opinion a longle alam aphanle ke banke ili tum karbi son kur photo ili tum ta hala khasi put atum tame alang litum ta la sondo kasi umat ulong nili constituency lo umat along alang itu mat kiri lo jadi long le lapen ajak tumpu ada mongol tado SK tado plus IMO tado nili tumke hala soalong le phange SK pundali umrumuti musola deng kedam nili tum hadam nili Falcon Festival aphan garden garden kabunai pan hadak longle ki puni phansi nili tum kedam Setame pikam la Meghalaya mate khasihila CM ke bangle model sondole bangset nili methang se nili ke ponje ha umurbuti mate musloteng long garden ko ponai phan ada long le pun hasi nili tong ke la so prombe ke phan le ke dang gale la khasia attract so nili homosti long do halang ni tum phan nga ke tong mate adona rapong si pan kacheman pulote CM long ke score ke doek ini udah CM loh yang si skor dari itu kosong bang tesi up security jenang kok mati halau sok kewen laten karbing long nampalu long deh tuh ini tum ta silong dam lo karbi hem tum ta lang jelang dam lo hasulia pete tata ini tum ta dam lo orang misek pete tata ini tum ta dam bang ta dam lo ini bang ta dam wang lo ini ta dam lah heke thanga lama melu wang ke dam pun jeran pun lo la sona banke ni ye ni la pen ni ke tuning ri bangal close bang joka correspondent de tumia news talk usame pini yang bon clarification GP serang la banke force news kapadam la banke hinu la si clarification ban GP serang nang athe a meeting a jigi tumia program bang ka prek a news ke to bang prek hai la si
prabjin pen clear revision GP jadi fancy milin pen kacun ngiri lo dia yang si GP pe pula tu lagi communal class rank ju apa begitu communal class rank lason kita tu mi kita katung si kaya yang nang pacar ya kam si claim room asai claim room kaya yang nang pacar ya asai si claim room anyu sebang gaprek nang la pi pot je longlit jo det pusi na bons tame nilhin pen ke longlit ta jor longle la pen nil ke len mafia gali nil pan len mafia na tin kong ni pi ne la ban ni len mafia gali la pen hada ke tumi ke nil ke development ke claim de kaim boundary wall la pen ada ek proslo ki pi pan se nil ke ka che chak te kan la son jot aham ke japta abila bons tame news nang la pi wala sikar bingo marada tum tame la ke nang itum ningori lapen mathapa mekano lake false news pena alang itum kiki pike same ahok weke lake ke jor dali dia dali yong si jor det punate umma lo yong si jor det punate apartin thong ke half si jor det ateng lasi half part ke lake pilo jor det ateng lasi ni dike jor de jorje lapen karbingo along liken egen chija ni like tiune men roi bhange lapen isi media korte ya tuhan kacuning di bang kelap pun loje nang litum adi maklong palidun pen leja dah hunu tamne news pulu pus temen tok te tu mi sason ke adi maklong nang litum de bayo ka koresponden ta bayo ko mane a reporter ta bilasi bayo tum ta bilasi bayo le claim to tori ko sa reporter tum tame adi maklong palidun pen kopi meeting kopi sai halaban nang litung Nili MSC constituency ke parlo chokki hola hawar pen kahlo kilometers crazy so se inglong sarihutia hawar kado kawe ara ratoma phan se kachelang ji te bokhet la pen ke joy kg aphan karbiang long autonomous council pen se kachelang hem kapanong pipen kim pipon labang su se kachelang hemalong ke doctor ke ephong bakta theklong lepusi hada ke do arat pen nang pachini don Kedamtang surihini rakre trokaningkan malom pensi Sarihuti Medical Sub Center se kelang Japan ahemabang kemrang pipon labang so Sarihuti Medical Sub Center hemate komatne ke so hutong sekot pen kahelo damtong thektia ko aphan pusi rongalong tebok hedadim raratum joyke joywan kilong Japan si Sarihuti Medical Sub Center hem kimpon Sita isi ningduk meme hada ke do aratom pherang ke kahumri da mahot nang ke thandon ke doctor ke wangbe pin mate doctor je ephong ta nele tum Sarihuti Medical Sub Center long ke wang pensi ke so atma phang se ke lang pon lopuke non ke dam tang arani anta ahar jihar cha theklok le lang pusi nang pachini do bonta nurse atma bangke mantune pen langpo malom so gontai isi hini bag dopo jedam thuju titi lasi ronga soratum pen nang pachini dun nilitum ke kisung binong lo athe jasemet kiso de rahot alo somara kiso mati soya kiso hot kiso kachipon nang hot mekri cloprup am lasi prabjin pen doctor la pen nurse tama phan kai ke methanga sai kachiklem ji aphan ke the ki deng karbiang long autonomous council katari atwa phan chuning report Koilamati pen Peter lang ni report Cup News. Alam sini li kitchening regisi adak nang tumang nu karjap lo asi ni li kaning yedan ye bangke ta so sub center lo kitang tang gari ding ulo kita a doctor mate nurse tu bang we ke diklo yon be itip mate tipni da son si bang chot asi ni tu kitchening regi bang kelahan lo las kewang verji fancy ni tum chuning dilo ni tum mane dadak Sarihuti pen hap block anke 10 kilometer ani dula asi itum kisu kadu ka bege lang phanda to kisung do asi ni tum me sen pen dadak nurse sami kewang fancy ni tum chuning rido te ladak kewang wang nurse amen kesono ba khai ma karbi bang khai te doktor wang ma bang benda ka doktor ke bang we pinang bon nurse thekalong chochola te ladak la bang so a hemalong bang ke murim sang nang la kupi polo la ka
la ke mane dak chukidar pe ni abi ma dak chukidar ta belang apak ta belang tela hemi kim ta tang de nang na Siling ya bela. siling ta belang ke dam pen ke theklong ke hemar lo bang ke dowai pe ni bgp ni theklong samela rat tum phan ke ron ye phan ke limala la so apu thai ba ni li pu dai bang ke la pan lo alang ni thuna chik po yo me ti bang po ata bang po 1 घंटा मा 2 घंटा बाग तो पो दाम थुजोई दिति लासिदा सो हो के दाग नहीं तुमके खिती साइडे पो लासि अपर बांग छिया सन थे चलो न तिलो होतन के माने ने लिगि पुदाई बांग के अलांग लि तुमके कंटिन्यू सि दाग दो नहीं नर्स तुमंग की डॉक्टर तुमंग का बेस तमे हेदी नर्स तुमंग के लदा के अलांग लि तुम हन सि दाग अपॉइंटमेंट मथे दी लासि अलांग लि तुम दियो तिलो लासि अलांग लि तुम दाग की दोई मासि नि लि चिनिंग रिगां तु Mahamaya constituency Bampathar polling station hin pen patar piponsi Bampathar lo charlia sahemalong Bampathar polling station ke parlopon rongkrehini aradatom chingrum ponsi Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing terona phan kachuro ame kapamanpon Kidamtang MAC kiliga pora hot Bampathar polling station hello Mahamaya constituency ang bongpen ingdeg hini an BJP asong aphan kachurabdun a polling station Laswa jog Bampathar polling station atom ingdeng hini anong setame Cepalong pon. Lason si pinija khong ni phai player ni Bampathar polling station a hinpen Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing terona phan kachoro Amerika pangman ponalo Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing terona hinpen bang pharo phoso se abang pha bang phiat ma phan ning kang sampen Chitimalan pajir ponsi Bampathar polling station a ratatuma phan anisan pajoponsi aningarong tipipon Halapu Bampathar polling station a ratatum pachini ponke Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing teron nang mandet penke nilitum Bampathar ahawar kachingthur atomo nang japon La penelitum Bampathar polling station a hinpenke Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing teron along ar jabdun thi pensi doji pusi pherangket hengno nang pachini du Bangso kachura maya long manpeng aluhi Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing teron Mahamaya constituency VDC chairman Rajesh Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Prahalat Timung Mahamaya constituency Mondol Committee Chunbang Babu Tiso Lapen Bampathar polling station Ameipu Lapen Chunbang Pen Chenglok Rongkrehini Aradatom Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pachunpon মই MAC হৈছো আৰু সেই চৰকাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংভাং CM নেতৃত্বত সেই চৰকাৰখনত মই কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে আছো গতিকে আমাৰ সমষ্টি যিকোনো ঘৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তাৰ পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত হওক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি সকলোখিনি আমি সহায় আগবঢ়াব পাৰিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ 9 বছৰ কাৰ্যকাল ভাৰতীয় itu rongkrehini tu lasila rongkrehini arat pan angket pen ilitum la BJP arat an chingrum pen ilitum IM sarhan chophalo la pen ilitum Bampathar lo ilitum second prize ilitum nong ilongpo lasi ilitum IM sar aning reng me pen ilitum pan Missouri Pakharu Port Susi amusur ni panang tekang lo la sialang li aning kang sam ini bangke alang li pan pahai det pen aning kang sam pen li tum rat pan bangso prang kanang puje price palong ponote nong ita pipon ji pu la second price anong i la so prang ka pipon lo la pente kadok we la ka tum pen ane khas tora phuji puta alang li pipon lo la si la so te ini ni le tum IM sar bang lo to papen bang lo alu insap lasi itu kato kawe rata cetu dun pet pen ini amai bang pacun pon lo las kato kawe kebang abang Putin le tum biji pa kacing ho arara tum han anta ini Missouri bang ke kato kawe handa ron lap lo ile tum yang sarhan ke kacaroi ke lalo ile tum apa alang li kang hon pen ason ai scheme ta alang li nangwan pilo to war pen dang lok ile tum la BJP sarkar alang li lunsing teron pan pahai pon depen ile tum dak to war ghat ustami apanga sarkar ke laan ke ile tum han subiधा nang pipe rasino la BJP sarkar bang depen ile tum kachelar ason ke chethebang lo tum Bampathar angka athe ke to war ala soju kongres sarkar adhu to war kaheng nupa ane ke chehlat kisu
bangsa kisung pentanom ini tum rada tum mejok kasi rada tum bangke aninga rong lo ini tum la lunsing teron sar han pahai depen ini tum bangke rada tum bangke aninga rong pen ini kami sapa naing honte kang lo kasi ini tum kami coro sar han ke coro parti la election kami ini tum salong sidu titi ada titi la pen ini tum la noni sampai second position bang sini tum Kue sama ke longpon lo la si non sam ke ini tum la son si klempon poje ebang ji election ha first position abang sini tum matha pon ko asi coro par lo yang satu ni Tang tenan malam so para phan birta mo intonik senang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihen mo pit puthal birta long bang tweak long. Dipu Athletic Academy at Mapan Jakong ni pai ki thomar ni pen pang chingsi nikre pho pharman Athletic Coaching Camp Dipu Kasa Stadium along kapaman pona birta nangle. Kasa Dipu Athletics Academy pen potter pipon along dihin rabang Karbianglong Autonomous Council em lunsing telon pen cherap dansi bangso 2023 pharman Athletics Coaching Camp pedopon. Athletics Coaching Camp along ke than pona coach lake NIS Athletics Coach Karlian Burman alang lipensi than pon. Athletics Coaching Camp kang pu pona maya long alhiaman pen Karbianglong Autonomous Council em lunsing teron Karbi Lamet Ame Kongchun Bang Joy Singh Tokbi Awarim Kasa Kongchun Bang Dhan Singh Rongpi DSO Relief Ronghang Dipu Athletics Academy Jabang Pokhila NTP Lapen Pinnang atom setong dumrinti. Labang so ke mesek un an pen ke chirap chitu dun popusi iam lun sing teron pen pachinipo. সেই বস্তুটো মোৰো হেবিট হৈ গ'ল গতিকে সেইটোৱে আৰু মোৰো ভাল লগাৰ কাৰণে আজি মানে আৰু উন্নত হওক সেইকাৰণে আপুনি বৰমন্দাকো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা কৰি থৈ যাওক আমি জানো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এটা ফেমাছ হ'বলৈ কাৰণে খালি APSC SCS সেইটোও নহয় তাতে শেষ নহয় স্প'ৰ যোগেদি আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখন মানে নামটো আৰু ওপৰলৈ উঠাই দিব পাৰিম গতিকে প্ৰতিজন মানে খেলুৱৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক বস্তু আছেই আৰু বাইদেউতো সদায় এনি টাইম লগত আছেই ব্ৰেকফাষ্টত কেতিয়াবা এই পূৰা কল থোকটো লৈ আনে জানো এইবিলাক মানে ৰাতিপুৱা হ'লে ভাল লাগে আৰু দেখা গতিকে ক'লোঁ যে আজি যিটো আহিবলগীয়া 15 দিনীয়া যিটো কৰ্মশালা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত মোক চিফ গেষ্ট হিচাপে মতাৰ কাৰণে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলোঁ যে আজিৰ পৰা এইটো বস্তু অপেনিং হ'ল হয় MAC kadom derang PSRP kalitang sika NTP bangso pirthe pen awitang lupu Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Monghang pen birta longsi pinitim Karbianglong doan adapa por malom hanjang langso sodar terang arong along kalitang sika NTP aphan chomrong me kaparap dun pami japhan Dr. Tulirang Monghang pen danglok tim Karbianglong doan chetong dunsi chipadi dunno MAC kadom terang PSRP kalitang sika NTP bangso pirthe pen awetang lupu Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Monghang pen birta longsi pinitim Karbianglong doan adapa por malom hanjang nangso sodar terang arong along kalitang sika NTP aphan chomrong me kaparap dun pameji aphan Dr. Tulirang Monghang pen danglok tim Karbianglong doan chetong dunsi chepadi dunno Tang tipinya birta bangke laponsi kang toniklong kado kaweta domethak me kurwang thu